Miyayaliwang nga guman tinagon king protesta laban king korupsyon king Metropolitan Cathedral. 18 poste ning NGCP kailangan na milipat. Councilor Dizon kukulayat king kooperasyon darem property owners. Angeles City may pailalam king validation para king Presidential Award for Child-Friendly City. One Pampanga Food and Beverage Expo 2025 matagumping genapan king SMX Clark. Palawan unfolds adventures beyond the usual destinations. Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog ang persaning GNN TV 44, magbiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balita may kalap ganing paruminggo. Yako po ibenigin to at iti ing News Force, Pampanga. Kaya katalamang silipan ng meging kaganapan king genapan na payapang protesta laban king korupsyon. King reporting. Narinig natin ang mga kinatawagan ng galing sa iba't ibang bayan ng ating lalawigan dito sa Pampanga. At kami ay lalaban para sa tunay na representasyon ng estudyante at mga kabataan. Mitipon-tipon lareng miyayaliwang grupo at sektor. Kinggewang protesta ang mikititulong isang bayan, isang laban, tapusin ang katiwalian. Inyang September 18, King Metropolitan Cathedral, King Siyudad ning San Fernando. Inumpisa niyang pamitipon kapamilatan ning meto nga misa bandang alas 2 ning at panapon at tinukyan ning meto nga People's Rally. Apeni muna ning concerned citizens of Pampanga at aliwapang aguman. Sumangid ning uran, may natili lareng tinagon bang ipasyaging karelang kulayit para king pamagbayo. Kabataan, manggagawa at magsasaka at pagbubukid. Narinig po natin sila. Narinig natin kahit pasigaw ang kanilang pagpapaliwanag. Sana po tumimo sa ating kaisipan. Sana po nilog kaya katamo itang karelang pananggaman. Kanu patugot reng grupo hanggat emika reforma king sistema ning gobyerno. Ang para sa akin, baguhin ang sistema. Baguhin ang sistema. Baguhin ang gobyerno. Gawin pambansang demokratikong gobyerno na kung saan ang mga kinatawan ay manggagaling mismo ang kalakan sa mga sektor ng lipunan. Pepasyagya namang suporta is Sister Mary Jan Mananzan OSB, ing directress ng St. Scholastica's Academy king San Fernando, asasabing determinado lang isundo ing laban para king katutuan at hustisya. Ang pinapakita dito yung tapang at yung pagkakaroon ng common good ba? Yung pagkakaroon ng common goal. Kasi ang tingin ko, kung watak-watak tayo, walang mangyayari. Pero pag magkakasama tayo, kagaya nung EDSA, no? Nandun ako sa EDSA Revolution nung matagal na 1986 pa. Nakita ko doon talaga, pag nagsama-sama ang tao at meron silang isang goal, magagawa nila kahit na parang imposible. Ito nakikita ko, parang lahat tayo, hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas na. Tinagula naman king pamitipon reng pilang negosyante, reng opisyal ning barangay at reng incumbent alkalde kalupan ng Mayor Jelda Aquino ning Mabalacat, Mayor Di Mandato ning Bacolor at Mayor Dinan Labong ning Santa Ana. At suya naman keti Kapitan Froilan Soriano ning Barangay San Juan Baño. So it's about time na parang damtamo po, imboses tamo.
muling inipo, impisa sabihan, ing kinabukasan na po ning kakatamong balet, apo po ning kakatamong bansa Pilipinas. Manalakaran la ring grupo na isunduda ing karelang payapang kimot hanggang mika malinong pakibat kareng isyong arapaning gobyerno kaugnening malawakan kanong korupsyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Maniwala ay Senator Bam Aquino na dapat dinaning upaya ng national government reng LGU at apagkatiwalang NGO king pamagpagawa ka ring classroom at alila dadalan ka ring pondo kin DPWH. Ay ni report. Kumpiyansaya Senator Bam Aquino na apakibatanen ng Classroom Building Acceleration Program o CAP Act o Senate Bill 121 ing migit 165,000 classroom backlog king bansa. Ustong may ganyang batas iti, sinabi ng Aquino na didinaning upaya ng Senate Bill No. 121 o CAP Act, reng Local Government Unit o LGU at Non-Government Organization o NGO amitalakad masaleseng classroom king saup ning pondo ibat king national government. Bypass natin ang DPWH, ibigay natin yung pondo sa mga LGU at sa mga NGO na may track record sa paggawa ng school building. Sa tingin po namin, mas mabilis yung paggawa at mas mura pa sa tamang halaga. Ikit na mismong Aquino, ing agarang pamangailangan para king karagdagang classroom, kayagnaning kayang inspeksyon king Lacandula Elementary School at Dr. Adelaido C. Bernardo High School king syudad ning Mabalacat king Pampanga. Atin pamuring kanong pasilidad na gagamitan kareng eskwela anjang sira na laret. Nais po natin makita na mas may pondo pagdating sa edukasyon, pagdating sa classroom, at yung pondong yan na nasasayang lang, nabubulsa lang, nawawala lang, mapunta po sa tama. Amuyutan ng Senator Bam Aquino ing gobyerno na magtiwala kareng NGO wa ating kakayanan at kareng LGU na makasaw bang itas ing kalidad ding edukasyon king karelang komunidad. In partnership with LGUs, DepEd, and of course, na mapunta po yung budget dyan, I'm sure kaya ho nating mapunuan yung ating kakulangan. Dikdik ng Aquino ing kayang kapagnasan na ilipat ing parte ning flood control budget king edukasyon imbes na ibye at ilele ing bilyon-bilyong peso sa pondo kareng lugal na naman lulbog. Nais ho namin makita ang isang mas maayos na pondo ng flood control. Kutob ho namin, bababa po yung 275 billion, mapupokus siya sa mga lugar na meron talagang pagbaha. Yung matataptesan po, yung matatanggal, natingin po namin, naabot pa siguro ng 100 billion, nais po namin ang ilagay sa edukasyon. King datos ng Department of Education o DepEd ating migit 165,000 na classroom shortage king bansa. Kabilang kareng rehiyon na ating kakulangan ing Calabarzon atin 18.7% o at yung 31,010 classroom shortage. King NCR naman, 15% ing kakulangan kareng classroom. Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao at yung 8%. Central Luzon o Ketiking Region 3, 7.9% o katumbas ning 13,070 classroom shortage. Central Visayas, 7.6% o katumbas ning 12,574 classroom shortage. Sisiguraduhan na namang Senator Bam Aquino na ating makasadyang pondo at maging prioridad ing pamanalakad kareng classroom king 2026 budget. Yayasag ng Senator Bam Aquino ing DepEd na maglatag mas malino at makapanahon na datos dikel king classroom backlog bang asigurado ing kailangan na pondo para king pamanalakad kareng building para king sektor ning edukasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Ren postining NGCP ang makalibutan karindalan. Dapat lakanong ilipat o i-relocate. Ting malagwang panahon ang pangkakonsihal Tino Dizon. Ay ning kompletong detalye ng Patricia Mamangon. Delikado para kareng motorista.
Iti insangka ng City of San Fernando Councilor Tino Dizon, inya puspusa ng panigobra na ipalipat lareng posti ning National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang makapwesto king libutad ning Jose Abad Santos Avenue o Jasa. 18 lang posti reng saklo ning Hermosa duhat 230 kilovolt line ning NGCP reng atsuking listahan a dapat ilipat. Uling kawani kanu king peligrong dulot dareti maging sumbagal la naman king kimot ning trapiko. Agpangkang Dizon, maluwat niya kanung meeting gayti. Minuna na niya kanung sinulong ng pamaglipat dareng posti inyang 2013 inyang muna yang maging konsehal at chairperson ning Public Works and Highways Committee. 12 years no po. O sa map, may kapagbalik ko pong konsehal, kung hali, ano po mayari din, uling, no po, bagil na po, hazard po kasi din, bagil lang delikado. Kareng motorista, taga San Fernando, ako po kareng makidalan, lalo na po patang madalumdum, mumuran, nabila pong 8 piraso pong steel poles po din, at sula kayong libutad dalan na pwede tang bungguan. I'm sure dakal no po, ang data na may sabal po ka rin yung costing nga rin po. So, sana po ilipat na nila kaya itang peka maligwang panahon yung NGCP, kasaup niya po kanya ng DPWH po. Maging reng mamasadang jeep, aminadong makaabalala reng mga ragula posti, aalos at tsuking libutad dalan. Ako yung pong aksidente, lalo na po kareng paseros, kareng sagyan po, etapo ay iwasan kasi po, di ba po, dahil kayong kalambata na rin po, kailangan po ilipat tayo po talaga, lalo na po kami mamasada kami po. Tsugay po gani, minsan po, siyempre, ita pong aberya. Abalala rin, metong lang yung posting traffic, pati kaya imbis na dalanan, metong niya pang pamilagan. Migit king aduang dekada ng Barker o Coller, isa ni Boy Pineda keti king intersection ng San Fernando. Kwento na niti, marakal na kanong mga sabala motorista keti king posti, arapaning supermarket IT. Ay, dahil na po, lalo na pagkibigay madumdum gani. Ala, kaya po yung sulungan nila yun. Kaya po mamandro sulungan yan. At po yan. At tiubing yung madumdum gani. Kotse, motor, mga sabal gani. Agpang naman kang Louie Clemente, ipamuntok ning City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO, magin lang bottleneck ren pwesto dareng posti asang kaning pangabaran ning trapiko king Jasa. Ito lang po kasi rin magpabagal din kaya katamong traffic, uling akit tano man na pwesto ngayon medyo makalibutad no po ret ang mapilan na NGCP poles or data pong sa tamong posti. So it's a welcome development on our part na nung nuka rin ngayon kasalukuyan. At ini pong malino takbang yung kakatamong NGCP, baka nita milipat no po rin may sabing poste. Agpang naman king NGCP, banuang 1994 pa, inyang mitalakad lareng poste nga reti, pero king kalambata ning panahon at balaw sa development, kalupa ning road widening, inya antimo, nala makatudreti, king salukuyan na bili ning dalan. Sinigurado ning NGCP na ongoing na yung proseso ning relokasyon at target yang mayari ing pamaglipat, bayo mapupus ing December 2025. Out of 18 na mga poste na affected, 13 ang kompleto na po yung pundasyon at nakapag-erect na rin po kami ng 10 out of 18 at nakapag-dismantle na rin po kami ng 4 na poste nito, kompleto na po yung pag-dismantle nito and for demolition din po ay 4. So kung titingnan natin, out of 18 na mga poste, halos na kompleto ng erection ng 10. At mayroon din kaming foundation na nagawa ay may 3 pa na kailangan tayuan ng poste. Mamasala ning kumpanya na maging mabilis mo yung obra nung makisan metong lareng hanggang property owners asaklo dareng poste. Itong 171, kumbaga magsisilbing ito parang kumbaga tulay doon sa iba pang mga poste para makompleto itong pag-relocate po ng ating mga poste dito po sa Jasa. Na sana po ay payagan na po si NGCP ng may-ari at usap po siya sa amin. Doon nakikipag-usap naman pero medyo na udlot lang po ng mga previous na mga panahon kaya medyo tumagal po yung pagtatayo po natin ng tinatawag nating mga poles, no. Uli na niti, pasibayo ang mga lampag Councilor Dizon kareng hanggang property owners na makisaupan king city government at king NGCP. Discover na or else we have to mention who they are so that the people will know that
these individuals, even though there are court decision, they're still making it hard for NGCP and DPWH to do their job to transfer this said steel poles na 18. Eh naman po kasi pwedeng lipat mo din 17 o ba't wala kwanyang neto. Dapat sabi-sabela din, uling kailangan niyang paten po in kuryente, minsanan mo po dapat itang pamamateking kuryente. Ang pompa maglipat po, pareni pong kuryenteng areni. Nung dire-diretsong relocation na rin posti, mo mabawas ang aksidente at mabayat at trapiko. Nune, magdalang maragula kapasnawan king biyahe da rin libu-libong motorista at pasaherong aldoldo daralan king jasa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Personal yang binisita ay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing San Fernando, Pampanga. Ban midake sao at titulong gabon karing Ortilan. Ay report. Mida kayang sao pinansyal at titulong gabon Presidente Ferdinand Marcos Jr. kayabing Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Environment and Natural Resources o DNR kinggewang programa kay tiking San Fernando nganing September 19, 2025. Mentabela naman keti reng manungkulan king Kapitolyo apanimunanda din na Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda. Penimunan ng PBBM at DSWD Secretary Rex Gatchalian ing pamagdake tsa 10,000 pesos kareng 2,970 a Ortilano ibat king Pampanga. Balang metong kareti, tinanggap mo namang food packs ibat king provincial government. Ang mga titulo na ito ay pagkikilala sa inyong karapatan na magmamay-ari sa inyong sariling lupa. Layunin ng Handog Titulo Program na palakasin ang partisipasyon ng mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan. Hindi lang kayo o tayo ang makikinabang sa mga benepisyong ito, pati na rin ang mga anak natin at ang mga susunod na henerasyon na Pilipino. Katukinan iti, kayabe DNR Secretary Rafael Lotilla, mi biela naman reng land patent at deed of sale, kareng 520 a benepisyaryo. Saklo na niti ing residential free patents, agricultural free patents, special patents at deed of sale. Mi kanaya namang booth ing DNR para king pamamye 5,000 a seedlings bilang suporta king programang pangkalikasan. Ing handog titulo program ning DNR kapag nasanang pasik na nga ning seguridad ning pamagbandiking gabon, pasik na nga ning produksyon ning agrikultura at pakibatan ing food security agenda ning gobyerno. Makapailalam itiking Commonwealth Act 141 a inamyendan ning Republic Act 11573, Republic Act 10023 ating Residential Free Patent Act at aliwa pang batas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang ang tabayanan. Angeles City, may pailalam king validation para king Presidential Award for Child-Friendly City. One Pampanga Food and Beverage Expo 2025, matagumping genapan king SMX Clark. Palawan unfolds adventures beyond the usual destinations. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand, king kuryente, asang kaning paning pamangamit, kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente, amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman, papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dali pa rin balitang Kapampangan. 80 benepisyaryo king mabalakat ing tinanggap saup iba't king Kapitolyo ay ni-report ng Laika Gamboa. May karamdam lang tula ding pasyente king mabalakat anyang may katanggap ng sahop king Kapitolyo ning Pampanga. Personal lang binisita karing baleda ring 80 benepisyaryo ni na First District Board Members Cherry Manalo Ampoy Christian Halili kaya be Mabalacat City Mayor Gerald J. Aquino para direktang mamiayuda. Kaya be kay tiding masakit na senior citizen na alina milakad. Dininan dalang cash assistance, gatas, diaper, food packs, ang pobigas iba't king Kapitolyo. Memyaya mo rin na biyasing LGU. Pasalamat na laman ring benepisyaryo king sao patinggap iba't karing manungkulal. Ako po ilay Kagamboa para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo. Kabilang lareng indang 19 anyos papaba, ring tinanggap financial support king Syudad Mabalacat, lalam ning social pension or social protection program for adolescent mothers and their children. Ay ning report. Penny Munande, Dinamabalacat City Mayor Gerald Aquino at Vice Mayor June Castro ing pamagdake sao pinansyal. Kareng dinala na kaya nakang inda, lalam ning social pension for social protection program for adolescent mothers and their children. Kapamilatan ng City Population, Gender and Development Office, apani muna ng Charlo Costales, tinanggap la rin balang benepisyaryong tsa 3,000 pesos para king 3 bulan o 1,000 pesos balang bulan. Kabilang kareng kwalipikadong benepisyaryo, reng indang 19 anyos pababa. Kawani king ayudang pinansyal kapag nasaning programa ingaiwasan ing panibayong pamagbuktot. Nung nuka rin, amuyutan la rin kaya nakang inda na mayari king karelang pamagaral at adi ng lareting counseling, mental health services at regular health check-up kaya bereng karelang anak. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutuking Balen, Susuyo. Magdilidiling ing Angeles City kareng highly urbanized city king Central Luzon kareng kabilang king national finalist para king Presidential Award for Child Friendly City. Ay ni-report ng Patricia Mamang. Megumpisaning 5 validation ng National Awards Committee o NAC para king Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities king Ciudad ng Angeles. Linob bilang national finalist king kategoryang highly urbanized city. Magdilidiling ng Angeles City ing kinatawan king Region 3 a kinilala paulining balabalaw sa programa at inisyatiba para king kapakanan at karapatan dareng anak. Agpang Mayor Carmelo John Lazatin II, makatutuking kayang administrasyon king pamagpatupad kareng programang manyulong king ligtas at protektadong kapaligiran para kareng anak king syudad. Pinunto na naman ng DILG City Director Yvette Cosio na maragulyang galal ing pangayabe na ning Angeles City kareng national
finalist uling daralan iti king masusing proseso at matinding kompetisyon. Kaya king validation, ing on-site inspection, interview kareng stakeholders at research kareng report ning city government bang siguraduan ning pamagpatupad ning Angeles City kareng apat amani munang karapatan dareng anak, ing survival, development, protection at participation. Ing pangayabe na ning Angeles City bilang national finalist, patunay kanon ning matatag at child-friendly governance at balaw sa dedikasyon king kaligtasan at kapakanan dareng kayanakang Angelenyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King magalang iya minunang midala ing katarungan karawan ning Department of Justice nung nukarin. Alos 400 na residente ing may kinamang. Ay ni report. Alos apataralang residente king balen ning magalang ing may kinabang king libreng legal a serbisyo at saup ibat kareng miyayaluang ahensya ning gobyerno king gewang katarungan caravan ning Department of Justice o DOJ inyang Sabado, September 13. Ing caravan agenapan king covered court ning Barangay Santa Cruz mipal tutuya king pamakisaw pa ning local government unit king pamanimunada dina Councilor Attorney Coco Pangan Gonzales at Councilor Nico Pangan Gonzales. Kabilang kareng ahensyang mekisan metong ing National Bureau of Investigation o NBI, Philippine Statistics Authority, Land Registration Authority, Bureau of Immigration, Board of Claims, Interagency Council Against Trafficking, Office of the City Prosecutor Angeles City at ing Public Attorney's Office o PAO. Agpangkang DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez ing caravan partine ning direktiba ng Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bang ilapit ing hustisya at serbisyo kareng mas marakala Pilipino. Especially ing caravan iti uling kayabe yaketi ing PSA bang apakibatan ning pamangailangan kareng birth certificate ampong national ID. Pepasyag na lamang pasalamat reng residente king programang Direktang Dela king karelang komunidad. Pepayabo yan namang pasalamat Councilor Coco Gonzales king DOJ king pangapili king magalang bilang venue. Tutukiyang bumisita ing katarungan caravan ning DOJ king Davao, Dagupan at Rojas king pilataning September at October ngening banwa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manatili makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Nini pa rin balitang Kapampangan. Ketiking Pampanga ni minunang pepakilala ni Grab ing pekabayong programa para kareng riders, merchants, kasan netong in local government unit ay ni-report. Mas pinatitibay ng Grab Philippines ang digital ecosystem sa probinsya sa paglulunsad ng Grab Asenso Digital Diskarte Program, ang flagship private-public initiative ng kumpanya. Mula nang pumasok ang Grab Car noong 2019 at sinundan ng Grab Food, Grab Express at Grab Mart, unti-unti nang naging isa sa pinakamalakas na regional hub ng Grab ang Pampanga. In terms of job generation, innovations, and whatnot. And we have to provide technologies like this, no? For them to level up and step up in terms of their productivity. No? Sa kasalukuyan, halos kalahati ng 20,000 rider at delivery partners ng Luzon ay matatagpuan sa probinsya, habang mahigit 3,000 na Kapampangan restaurants at grocery shops ang nakadepende sa Grab para sa mas malawak na customer base, delivery fleet at growth tools. Grab Caravan is for every city outside of Metro Manila. They're targeting to focus. Now, the reason why it's Pampanga first is because we've also seen that there's very strong entrepreneurial spirit in Pampanga. Na-mention ko nga kanina, imagine mo guys, 30,000 business registrants in last year alone. And out of that 30,000, obviously, we have about 3,000 that's already in the platform. And so there is this very high hunger and entrepreneurial spirit that we want to take advantage. Because sino ba ang may gustong, tumulong? So we want to know who amongst those who wants to be part of this whole mission of bringing, uplifting everybody and being part of the digital inclusion. Layunin ng programa na gawing mas competitive ang mga Kapampangan entrepreneurs sa digital landscape, kasabay ng mas malawak na oportunidad para sa mga partner drivers at delivery partners ng Grab. Isa sa mga patunay ng oportunidad mula sa Grab ay si Ronnie Kasupanan, dating Grab food delivery rider na nagsimula sa kasagsagan ng pandemya. Sa pamamagitan ng pagsisikap at ipon, nakapagpatayo siya ng sariling negosyo at ngayon ay may 3 branches ng Tapsilugan sa Pampanga na available din sa Grab Food. Malaking tulong yung Grab sa amin kasi dahil nga yun lalong lumakas yung aming business, lalong marami kaming benta, lahat ng mga pangailangan namin na nabili namin lahat. Hindi lang yun, marami pa kami napunta dahil sa Grab, sa mga customer. Ang Grab Asenso ay nakatuon sa pagbibigay ng digital first skills, access sa teknolohiya at mas malawak na merkado para sa mga Kapampangan entrepreneurs at delivery partners. Bahagi ng commitment ng Grab na itaguyod ang mas inklusibong digital economy sa bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Bayong galaling tinggap ng San Fernando iba't King Department of Tourism ay ning report ng Laika Gamboa. Kinilala na ng Department of Tourism o DOT ang siyudad San Fernando bilang metong kareng resilient destinations kinsa Sandra Luzon kapamilatan ng 2025 Star Awards. Runner-up ang siyudad king rehiyon uli darang eco-friendly at sustainable tourism efforts na niti. Ayon kay DOT Region 3 Director Dr. Richard Dinos at Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Engineer Eduardo Jose Halinio, ring takbang ng siyudad magsilbi ng shining examples para kareng aliwang LGU.
Personal yung tinggaping galalan yung September 11 king Subic, ring tubo debat king City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, kabilang kay Tidina Ching Pangilinan ing City Tourism Head, Maria Teresa Doble king Environment at Raymond Del Lazario ning Disaster Risk Reduction and Management. Samantala, pepasyag ng Mayor Vilma Balyacaluwag impa magkilala ka ring tourism stakeholders king pamamuklat ing Central Luzon Tourism and Trade Fair king SM City Talabastagan inyong September 12. Kaya bedalaketi din na City Councilors Reggie G. For David at Jason Sikat at Arts, Culture at Tourism Council Chairperson Robbie Hizon. Agpangking alkaldi, balaos dang susulong ng inisyatiba ang magpasikan king turismo kabang sa sesenyaing kalikasan at katatagan na ring komunidad. Ako po'y Laika Gamboa para king News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuyo. Kabilang iya ang BCDA at CDC kareng kinilalang top 10 GOCC contributors king bansa at tinanggap galal king Malacanang. Ay ni-report. Pinuri ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing maulagang papel dareng government-owned and controlled corporation o GOCC king panyulong ning bansa king selebrasyon ning 2025 GOCC's Day king Malacanang. Agpang king Presidente, maluwat na ning kayadwangan ning gobyerno ring GOCC king pamagpatupad kareng proyekto king infrastruktura, serbisyong pangkomunidad at pamanyaw kareng sektora kapus king suporta. As we celebrate this year's Government-Owned or Controlled Corporations or GOCC Day, we recognize the indispensable role that our GOCCs play in our nation's progress. For decades now, our GOCCs have been instruments of growth, equity, and empowerment. And through their contributions, we have built infrastructure, expanded services, invested in communities, especially those that have long been marginalized. Kabilang kareng 53 GOCC a kinilala, reng 15 ahensya a may kapag-remit migit metong bilyong pesos at 5 mekisan metong king GOCC Service Caravan inyang July 29 to 30, 2025. Linob kareng manimunang contributor ing Land Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, Power Sector Assets and Liabilities Management o SON Corporation. Kaya beya naman keti ing Basis Conversion and Development Authority o BCDA nung nukarin ing Kabalen at ing presidente na niti ay Engineer Jake Bingkang ing tinanggap king galal. Major contributor yan naman ing Philippine Ports Authority, Manila International Airport Authority, ing Clark Development Corporation o CDC. Nung nukarin mismong CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera ang tinagon. Kabilang niya naman ang Philippine National Oil Company, Philippine Charity Sweepstakes Office, Subic Bay Metropolitan Authority, Maharlika Investment Corporation, Philippine Economic Zone Authority, at ing Philippine Guarantee Corporation. Dagdag ng Marcos Jr., maulagang mag-invest la naman ring GOCC kareng modernong teknolohiya at gawang mas epesyente ing proseso bang mas marakalpang Pilipino ing makinabang. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Tutuking Balen, Susuyo. Tagumpay ang aturing impekamumunang One Pampanga Food and Beverage Expo 2025 nung nukarin migit king 100 exhibitors lareng mekisan metong keti ay nag-report. Dinagsa ng daang-daang mga kabalen ang opening day ng One Pampanga Food and Beverage Expo o OFBEX 2025 na ginanap sa SMX Convention Center Clark nitong September 13. Matagumpay na idinaos ang unang araw ng 2-day expo na tumagal hanggang September 14. Mahigit 100 food and beverage establishments ang tampok sa event na ito mula sa top culinary names sa Pampanga, mga homegrown brands hanggang sa mga Kapampangan micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ang expo ay hindi lamang basta food fair, kundi isang platform para i-showcase ang innovation at entrepreneurial spirit ng Pampanga. Muna po, ining One Pampanga Expo na isa platform
We need a platform for all the budding entrepreneurs, tingkita mong food processing, tingkita mong small, medium enterprises, kailangan din po ini. So that there will be a place where they can showcase, they can share, they can exhibit ng kanilang produkto. Manuwala ko po rin product and produkto da po rin Kapampangan, pang world class yan. Isa sa mga major sponsors ng Expo ay ang McKinney Food Corporation. Para kay Prudes Garcia, President ng McKinney, ang kanilang pagsuporta ay isang paraan ng pagbabalik sa community kung saan nagsimula ang kanilang journey. Mula sa isang simpleng backyard business, ang McKinney ngayon kinikilala hindi lamang sa buong bansa, kundi pati na internationally. Present na ang kanilang hotdog, tocino, ham at fishball at kikiam products sa 23 countries worldwide. McKinney, we just start in Pampanga. Kaya nang nilapitan ako ni Mr. Chef Felix, I said yes immediately. Even sabi ko, this is something that balikan natin ang pinanggalingan natin. Because sa Kapampangan, we are always yung galing natin, not only for dito, not only for peace, but yung puso natin to be global. So sabi ko, why don't we showcase just a backyard meat processing after 40 years? Eto tayo ngayon, that will be able to export our products in 2 years for 23 countries. So ang tinitingnan namin, it's the work of Kapampangan, ordinary people working with us, perform extraordinarily for their family, for the community, and of course, for all of us as Kapampangan. All-out support din mula sa local government unit, partikular na ang lungsod ng Angeles. Ayon kay Mayor John Lazatin, mas napapalakas pa ng ganitong events ang branding ng Pampanga bilang sentro ng masasarap na pagkain at husay sa pagnenegosyo. Napaka-importante ma-promote natin yung parang One Pampanga. Kasi makikita yung artistry ng culinary heritage natin. So, siyempre iba hindi man sila na-expose o napapapasal sa atin. Dahil sa expong ito, nakikita nila yung kagalingan, no, ng mga Kapampangan, lalo na sa pagluto at sa aspeto ng culinary artistry. Dumalo rin sa opening ceremony sina Department of Tourism Region 3 Director Richard Dinos, Pampanga Provincial Tourism Officer Mike Castañeda at iba pang mga business leaders at executives. Ang OFBEX 2025 ay patunay na buhay ang culinary heritage at entrepreneurial spirit ng Pampanga, isang kombinasyon na tunay na world class. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Manatiling makatutok king weekend edition ng News Force Pampanga. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit
kareng appliances, kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pa magbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Formal neng mi pasinayan ang kampanyang Lunes Malinis king balen ning Porac. Kaya katampak ibaluan ning meging kaganapan king report ay ni. At tune, keti king balen ning Porac, imalu. Usto ka ken abe. Formal neng pepakilala king mumunang pamikatagon ing Lunes Malinis campaign ning Eco Protect Management Corporation o EPMC. Keti king Kalzadang Bayo Elementary School inyang September 15. Iti yung programang gagawan lang armchair, reng akolektang plastic at karton para kareng estudyante king elementarya. Ing programa, peni mo na ning EPMC President Alain Tan, kaya bereng mestra, pengari, estudyante at opisyal ning barangay. Ang Lunes na malinis, magbibigay daan. Kaya halina't makilahok, sama-sama magkaisa. Lalam ning 3C principles o clean, collect at contribute. Balang 8 kilo ning basura, tutumbas, meto nga matibeng armchair para kareng eskwela. Ing kapitan ning amanwang barangay ba, maswelo king programa, lakwas at aminado iti na metong kareng arapandang problema, reng mibabarang plastic sachet kareng kanal at pinadagusan danom. Ito niya pong maragula bagay kaya kaming barangay para mabawasan po yung kaya kaming basura. Dahil po yung kaya kaming basura, katunayan maragul po yung salang malilari. Kabundok po yung basura, yung saraya po yung dalangin danom. Eglok po yung danom kung anong pale, kaya mamanyira. Alot mo kanyang po yung basura to. King Manibawog Paralaya Elementary School naman, misakto yung kampanyang Lunes Malinis uling salukuyan niyang gagawa ng school building keti. Keti lakano kailanganan reng bayong luklukan dareng magaral. We're ongoing construction ngayon. They are building 12 rooms, classrooms. Actually, walang mga ano daw yun, mga tables and chairs. So we really need the chairs and tables para sa mga learners. Saktong-sakto po yung pagdating nyo dito kasi yung mga bata po dito, sobrang dami. Big school po kami pero marami yung mga enrollment, kulang yung mga rooms namin, kulang yung mga upuan ng mga bata. So we really need the chairs and tables. Ing roll out king Porac, partine ning mas malawak ka kampanya ning EPMC, ame gumpisana king syudad ning San Fernando, Angeles at Mabalacat ngening 2025. Libu-libong kilo ning basura na ing misalba ibat kareng landfill at milipat kareng classrooms. Simple mo ing mensahe ning EPMC. Nung misasan metong agyuyang solusyonan ing problema king plastic waste at kakulangan kareng luklukan kareng pampublikong eskwela. Ang Lunes na malinis, magbibigay daan. Kalikasan ang hangat, ating pag-ingatan. Ang sachet ay kayang gawing kagamitan. Umuang may tibay. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Alos sa 2 milyong sulu ing nagpasala king mabilog complex ning Orchid Gardens kapamilataning The Nights of Lights, Enchanted Christmas. Ay ni report. Para kang pumasok sa isang storybook na buhay na buhay. Heroes, cartoon characters at princesses. Lahat nandito sa ipinagmamalaking Nights of Lights, Enchanted Christmas ng The Orchid Gardens.
Ngayong taon, mas pinabongga ang Christmas Park na tampok ang Gingerbread Castle, kung saan makikita at makaka-selfie ng mga bata at pati na rin ang mga young at heart, kasama ang halos 100 heroes at characters. May waterfalls at dancing fountain pa na dagdag sa magical feels. Andito na naman po ang Nights of Lights at ngayon po tinaguruan nating Enchanted Christmas. Kaya ito'y naiiba na naman tulad ng mga naunang mga Nights of Lights. Tuwing every year po, iba't iba ang ating tema. Kaya ito na po, as of this time, ang pinakamagandang tema ng Nights of Lights. Tinawag itong Nights of Lights dahil sa napakaraming ilaw na ginagamit taon-taon. At guess what? Ngayong 2025, halos 2 million lights ang nagbigay liwanag sa buong complex. Perfect spot for that Christmas IG feed. Accessible din ang location nito. Nasa mismong Lazatin Boulevard, Barangay San Juan, San Fernando. Kaya madaling puntahan ng mga kabalen at ng mga turista. At sa affordable entrance fee, sulit na sulit dahil bukod sa lights at characters, may grand parade. At syempre, ang paborito ng mga chikiting, ang Malawite Christmas Zone na may pa-snow vibes. Everybody's welcome po. From Luzon, Visayas, Mindanao, lalo ni mga bata. Welcome po kayo dito from 5 p.m. to 12 midnight. Mag-enjoy po kayo dito at masusulit ang 100 pesos nyo for adult and 50 pesos for the kids. Kung gutom naman ang kalaban, walang problema. May food park dito na puno ng masasarap na choices. May barbecue, street foods, donuts, pizza, at marami pang iba. Truly, this is more than just a Christmas attraction. It's an enchanted holiday experience you wouldn't want to miss. This is Patricia Mamangun on the spot. Iba't King Clark International Airport, malyari ng makapagbiyahe papunta ka rin yayaliwang destinasyon, King Palawan. Kaya katang sinipan iti, King On The Spot segment ng Patricia Mamangun. Palawan, kilala bilang isa sa pinakamagandang destinasyon sa buong mundo. Pero madalas, Coronang El Nido lang ang una nating naiisip. Ang hindi alam ng marami, bawat bayan ng Palawan ay may sariling kwento at kakaibang experience. At yan mismo ang layunin ng The Great Palawan Experience Project ng Palawan Tourism Council. Ipakita na from north to south, bawat stop sa Palawan is worth the trip. We're going through all of the municipalities in and around Palawan. And we're here because we want to focus on inclusive tourism. Not just sustainable, but inclusive tourism. Wherein every municipality, every area has a chance to showcase what is great about them and what is the best about them. So we'd like to invite everyone to try out our Palawan expedition. Kasama natin ang Pampanga Press Club member at content creator ng Kapampangan Traveler na si John Darren Giwan na tumuklas sa ganda ng bawat bayan. Hello! Kayak Adventure is on! Unang stop, Taytay. Para kang nasa cinematic scene habang nagsuswim sa secret lagoon ng Pavilion Islands. Bonus pa ang historical vibes ng Fort Santa Isabel at adventure sa Lake Mang Uaw kung saan pwede kang mag-trek, mag-view deck o mag-boat ride.
Next, San Vicente. Dito mo makikita ang Bato ni Ningning viewpoints na pang wallpaper ang ganda. At syempre, hindi mawawala ang world famous Long Beach. Picture this, endless stretch ng white sand with a perfect golden sunset. Kung island hopping ang trip mo, Johnson Twin Sandbar sa Rojas is a must. At para sa nature lovers, freshen up sa New Rizal Falls. Aborlan naman ang heaven para sa coffee lovers. Sa Rooted Cafe, pwede kang mag-coffee and cocoa farm tour. At syempre, tikman ang freshly ground coffee straight from the source. Hindi lang basta kape, kundi authentic farm-to-cup experience. Sa Nara, Estrella Falls is waiting for that ultimate chasing waterfalls vibe. Malamig na tubig surrounded by lush greenery. Culture stop naman sa Brooks Point. Oring-oring mat weaving showcases local craftsmanship. Dito ka makakabili ng handmade mats na tunay na obra maestra ng mga lokal. Fun detour sa Batarasa, the Pineapple Museum and Park. Instagrammable at educational in one. Kung gusto mo ng off-grid adventure, Balabac is the ultimate goal. Tatak Balabac camping and glamping plus Onok Island's crystal clear waters, parang private paradise na pang-travel goals. Sa Rizal, chill mode with adventure at Candice River. Swim, kayak, or just rent a day by the river. Simple, serene, pero unforgettable. Quezon brings you history with a touch of art. Visit the National Museum branch dito at explore ang 4 na galleries na puno ng kwento ng bayan. Sa Busuanga, once-in-a-lifetime experience ang dugong watching tour sa Kalawit Island. At kung gusto mo ng wild adventure, Black Island offers island hopping, shipwreck, diving, and caving. And of course, Puerto Princesa, home of the world-famous underground river. May Tagkuriring Falls pa for ecotourism lovers, Honda Bay Island hopping with snorkeling, and the magical Iwahig River firefly watching at night. Back in Coron, hindi lang lagoons, kundi full-on farm-to-table dining sa Coron Natural Farms, bird watching sa Kingfisher Park, and eco-adventure spots na may iconic giant web at giant hammock. Siyempre, mangrove lagoon kayaking para sa nature feels. El Nido, still a stunner. Pero may bagong twist, canopy walking sa Via Verata. At, of course, classic island hopping sa Big Lagoon. Para kay John Darren Giwa ng Kapampangan Traveler, bawat bayan ng Palawan ay parang bagong chapter sa isang epic travel storybook. At para sa atin, isang paalala, huwag lang tayong mag-stop sa Coron o El Nido because the true magic of Palawan lies in every town, every story, every experience. This is the Great Palawan Experience. Tara, let's explore Palawan. This is Patricia Mamangun on the spot. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. Yako po, Ibeni Ginto at ini ang News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy.